Pastor lo ochaza amaphupho. Akube kuhle emhlweni nakho ukunikela nokuxhasa phela i-channel njengoba ikwenikelela nawe ngoba lezi impendulo esilethayo most yazo impendulo uzoyithola lapho i-channel kuphela. So nawe ukukhuthalela ukunikela, ukukhuthalela ukuthi useseke i-channel uyabona. Inamba ke uyisebenzise ngoba nawe uyayeseka phela i-channel kusuka ngo-9 kuya ku-5 ntambama kuphela. WhatsApp yangifonela from Monday to Friday kuphela. Mampinge lethokuhle ameli mkhulu. Mina ke ngiphuphe ngigeza kunye ngotshwala besiZulu kumele ngigeze ngabo ukuze ngingabonakali esitheni sami. Shuthi ube nezwi limtshela ukuthi uMampinge akageze ngotshwala besiZulu ukuze engabonakali kuphi esitheni sakhe. Saba nanzoso sawona mfundisi ngicela ukubuza ngiphuphe ngigeza ngomqombothi ngabe usho uthini yabo. So labantu laba lo phuphe nje geza ngabo lo uyatshela ukuthi akageze ngabo ukuze ezosithela kuphi esitheni sakhe yabo. So umunye angaphinde atshele ukuthi yena akageze ngabo ngoba ukuze uzovulela inhlanhla, umunye angatshela ukuthi akageze ngabo ukuze ihlambulule idalwa njalo njalo yabo. I-video it's a remake ye-video esasayenza. So let me remake this video, redo the video ngamabomu. So one ngokwesintu yini utshwala ukhuluma ngomqombothi lo ubeke ngesintu wathi ngomqombothi umanzi osilapha kanjalo uthe utshwala besiZulu. So utshwala besintu noma utshwala besiZulu noma ngomqombothi yabona traditional beer yabo. So you are bathing yourself with it's either because of an instruction from someone or you just saw yourself bathing with traditional beer. No la singakusho ngokwesintu manje uphupho ugeza ungawupha uluhle uma ugeza ngotshwala. Lo kusho ukuthi ngenzeka uyakhonjisa ukuthi kumele usukume uhlambulule ngabe amathongo okanye idalwa noma amadlozi akwembethe ngawo lo mqombothi. Shuthi wena idalwa zakho ukuze zihlambuluke kuyosiza ukuthi uzihlambulule ngani ngomqombothi usebenzisa umqombothi yabona. Noma wena nje uqobo number 2 ngokwesintu or ngokwesinye isikhathi number 2 uma ubugeza ngabe uphawula uma ugeza ngotshwala lokho ungabe kuvezela ukuthi kumele usebenzise wena lo mqombothi ukusebenzisa utshwala besintu ukugeza nokuzihlambulula uzohlambuluka. Ukuthi ungenzeka you've tried other methods zokuhlambulula azisebenzi kanti manje usuyaveza ukuthi the method, the best method zokuhlambuluka uyakho wena specific ukuthi uhlambulule ngani ngotshwala besintu ugeza ngani amavovo. Number 3 kuyenzeka futhi uma uphupha ugeza ubuphawula uma ugeza ngotshwala lokho ngabe kuveza ukuthi ngenzeka izinto zakho zibophekile noma zivaliwe zivala yini umsamo nezidalwa zakho. So kumele uzihlambulule ngawo lo mqombothi ukuze uzosolela leli thongo elikwembethe lenhlanhla nencebo ongethi kahle liqhelile ukuze ulisondeze manje sifuna ube umuntu obhava ngomqombothi izinto zakho ziyavuleka lesivalekile yabona. Ukuxhumana kwakuze kube nokuxhumana phakathi nalesi sidalo naleli thongo yabona. Number 4 kwabanye mangize uphupho ugeza ke ngabo ugeza uphawula ugeza ngani ngotshwala. Lokho kuzosho ukuthi ngenzeka kumele usebenzise ugeza ukuze kuzosondela ithongo noma kuzosinalisa isitalo sakho esizokwazi bese sikuvikela sikwenze uphephe ngabe sengozini noma iseyitheni zakho ngoba uthola ukuthi ngalokugeza ngalomqombothi bese kusondela nali ithongo noma naso isitalo ekuyisona esivikayo nesiphephisayo yabona. Ukuze uphephe ke usuyaphuthuma uyawuphisa lo mqombothi noma uyawenza umthatha amavovo uyawafaka lapha into zakho zogeza usuyageza uyakhuluma ke usuba umuntu ophakamisa lesi sidalo esivikayo isidalo sokuphepha bese siyakuvikela yabona. So kungaya ngalokuthi wena kuthiwa kodwa umqombothi ungasebenza ukuhlambulula idalo noma ukuhlambulula wena noma uvula izinto zakho ezivaliwe ukusondela isitalo senhlala noma ngoba isitalo lesisondelayo okunesokuvikela sokuphepha yabona njalo njalo. Siyabonga kakhulu besibheka lapho ubukela kanje ngotshwala.